салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба дарси нӯҳум аз дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Фирдавс Муъминов салом, Шози Усули азиз ва алайкум ассалом. Шукри Худо хубем тенҷем. Фирдавс Муъминов дуюм лайк, ташаккури зиёд барои лайк. Хушомадед. Чӣ ҳол доред Фирдавс? Хуб ҳастед? Фирдавс Муъминов, раҳмат, соз, шумо чӣ ҳол доред? Шукри Худо хубем тенҷем, шумо нағзен созен. Фею салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадем Фею. Шаб бахайру шодӣ бод, саломат бошед. Шаби шумо низ бахайру шодӣ бод. Хуш омадед. Фею хубен тенҷем. Фею шукронаи Худованд созем, шумо созен, шукри Худо хубем тенҷем. Универсал леди София салом, ҳафтум лайк, ташаккури зиёд. Алайктум бар салом, хуш омадед.
دوستان گرامی درس امروز را آغاز میکنیم. درس نهم است. البته نمیدونم ساعت در چی باشه که وقتی آخر افیر رو غم دودستین افیر کردن تقریبا نشیدسته. بعضی وقت میشوه باز آواز دیر میره و میرسه. تقریبا حاضر نگاه کنیم یک 2 دقیقه تقریبا فرق بین افیر و خب شروع میکنیم. در بین درس اگر امکان شد کوشش میکنیم تمرین کار کنیم، وقت بتیم برای شما نیز گپ زدن. اما اگر بین افیری که گپ زدستیم بین این و بین شما اگر وقت طولانی باشد پس فقط میخونیم، ترجمه میکنیم، طرز خواندن بیان میکنیم. خب از شما فقط اشتراک و وظیفه خانگی رو تیار کردن. خب خب در درس های گذشته ما و شما در باره سلام دادن، احوال پرسی کردن و شناس شدن گرفتیم. 3 قسمی از شناس شدن گرفتیم. اینجا یک قسم و دوم قسم، دوم بخش از شناسایی، یعنی دوم گفتگو بگیم. و در اینجا خب اینجا را نیز گرفته بودیم. امروز از اینجا آغاز میکنیم. محاوره ششم است، ششم محاوره به زبان انگلیسی دیالوگ و شناسایی قسم 4 است. یعنی وقتی که ما با یک نفر وا میخوریم در درس های پیشینه گفتیم که سلام میتیم، احوال پرسی میکنیم، بعد از اون میپرسیم نام شما چی است، شما از کجایین. خب به همین طریق باز یک کمی دیگرگونی در گفتگوهای امروز آورده ایم. خب شناسایی قسم 4 چنین آغاز می‌یابد: What is your name? What is your name? آواز خوب است دوستان گرامی. متاسفانه آواز دیر میرسد. بفرش از که دستم آواز دیر میرسه. خب تا جای امکان داریم کوشش میکنیم باز چسب. Simple man, hello everyone, how are you? Hello simple man, I'm okay, and you? Hashtag 8 like. Thank you so much simple man. Firdevs میگه سازای باز ساز اپا خب آواز ساز باشه انشالله که دوام میدهیم. خب وقتی با یک نفر وا میخوریم ما و شما بعد از سلام دادن، بعد از احوال پرسی کردن میگذاریم در مرحله نام پرسی. میگیم What is your name? What is your name? مثلا اگر برای احترام باشد، از خودمان کلام باشد What is your name و همسین سال هم باشیم از ما مایده هم باشد میگیم What is your name. برای همین این رو 2 بار اینجا آورده ایم، تکرارا آمده است 2 بار، با اون خاطر که در یکمش نام شما چیست ترجمه کردیم، در دومش نامت چیست ترجمه کردیم. یعنی مثلا 2-3 نفر میآیند و سلام علیک میکنیم،
سوال میکنیم که what is your name. what is your name یعنی نام شما چیست؟ نام شما چیست؟ یعنی چند نفر را پرسیده هستیم که نام شما چی است. اما اگر یک نفر باشد چی؟ یک نفر هم همچنین سوال میکنیم what is your name. what is your name. what is your name نام تو چیست؟ خب یا نامت چیست؟ نامت چیست؟ و در جواب بخشش و در جواب مثلا هر کس نام خودش میگوید اپای کازان سلام دادن علیکم و سلام خوش آمدین زیبای سپوی هلو گفتن هلو ویلکام. خب فکر شما کانال دارید. خب my name is مصطفی. نام من مصطفی است. my name is مصطفی. نام من مصطفی است. و نفر دیوم چی میگه؟ I am محمد. I am محمد. مثلا اگر اینجا نام رو عوض کنیم یک نفر میگه my name is صافیه. صافیه. خب صافیه. my name is صافیه. خب نام من صافیه هست. اپای صافیه اگر جمع نکنه نام من صافیه است. خب نفر دیگر میگه I am. خب اینجا کی هستن؟ I am مثلا زبا. I am. خب حرف بسید بود. I am زبا. I am زبا. اپای صوفیه میگه hello زبا welcome. خب I am زبا. من زبا هستم. من زبا هستم. خب و سوال بعدی چنین می شود که مثلا where are you from. where are you from. where are you from. where are you from تو از کجایی. این را نیز دو بار آورده ایم یعنی where are you from. where are you from چرا دو بار آورده ایم؟ به خاطر که هم برای شکل جمع استفاده می شود هم برای شکل تنها. مثلا شما از کجایید و میشد از کجایی. یک نفر رو از کجایی مثلا. خب برای احترام شما از کجایید. شما از کجایید میگوییم. خب در زبان روسی هم هست یعنی برای همسین سالمون یا از ما خورد مثلا تیاد کودا یا که برای احترام یا که برای یک چند نفر میگوییم ویاد کودا. نمیخنده که زیبای یوسفова نوشتیم زیبای یوسفова where are you from. откуда ты. да. откуда ты или откуда вы. خب بعدا ما پرسیدیم که شما از کجایید. باز یک سوال دیگه است به همین مانند what country are you from. what country are you from. what country are you from. اینجا هستیم what country are you from یعنی از کدام کشوری. در سوالهای بالا تو از کجایی. در سوال پایانگی تو از کدام کشوری یعنی فرق دارد. مثلا اگر در داخل یک کشور باشیم میتونیم سوال کنیم که where are you from. where are you from یعنی تو از کجایی مثلا از کدام ناحیه‌ای. اما اگر در دیگر کشور باشیم میشود بگیم که what country are you from. what country are you from تو از کدام کشوری. اما زیادتر where are you from استفاده میشود. تو از کجایی. خب تو از کدام کشور هستی. I am from Tajikistan. I am from Tajikistan یا با شکل اختصاریش I'm from Tajikistan. من از تاجیکستان هستم. خب در اخیر it's nice to meet you از شناسایی شدم. it's nice to meet you too من نیز از شناسایی شدم. این بود گفتگوی ششم محاوره ششم. میتونین این رو نویسین یا اسکرین شات کنین یا بعدا نویسین هر طرزی که شما دوست دارین. اما اگر وقت ها شد انشالله که در سرپشست و میگذارمش به شکل رسمی یا به شکل نوشته جات هر طرزی که قلای آمد.
универсал ледисов میگه نه استاد بسیار خرسند شده بهترین تشکر که جنگ ما نکردین رحمت برای اجازه دادن Зебу what country are you from из какой ты страны да большое спасибо Зебу Юсупова فردوس مونوف استاد طرز خواندن انگلیسی را نموندن برای در درس های پیشینه اگر اهمیت داده باشین مونده بودیم در این درس نموندیم چون که جا را اهمیت دیم جا خیلی خرد هست تنگ است یعنی برای جای نوشتن اونها یکم سببش دوم سببش که ما الکی در درس 9 هستیم نهم درس هستن درس 9 هستیم دیگر برای نو آموزا ای 7 درس او طرف نباید دیگه طرز خواندنش بمونیم برای چی برای که به همون عادت میکنه میرود دیگر اگر 99 درس هم که بگذاریم به همون عادت میکنه میرود بنابراین همون یکم و دوم سوم دیگراش خیلی مهم هستن طرز خواندنش طرز تلفظش خوب بگیمش خوب مثلا که بنویسیمش خیلی مهم است برای نو آموزا الکی از 7 درس او طرف انسان باید کوشش کنه هم حرفا را بشناسه هم طرز هجا را خواندنش یاد بگیره اما با این گپا معنای اون را ندارد که ما طرز خواندنش نمیگیم یا که خطان بکویم بیامین هر کلمه که برای شما آواز من شاید میچسبد شاید نمیرود شما بگین که فلان کلمه را طرز خواندنش من نفهمیدم خب کوشش میکنیم که بار دیگر تکرارش کنیم خب این بود گفتگوی ششم یعنی محاوره ششم و شناسایی قسم چهارم میرویم به شناسایی قسم پنجم گفتگوی هفتم یعنی هفتم گفتگو است هفتم دیالوگ است خب زلاتای پارین همه کس سوز انشالله اپا ها و برادرها زلاتای پارین خوش آمدین اوه سلام علیکم اکرم سوزاکی انشالله درس رفتید بله درس رفتید خوش آمدین زلاتای پارین استاد بالا دا نویساندم نخوندید با حرف کلام بود نرفت چی نوشتردین با حرف کلام ناز بینم بخشش من زیبا جون همین سلطه را کمتر کن وقت خنک شده دادارک ما خرطقاش کسر شده چی همین خلیده که حرفای کزن سیمپل من استاد همشون نشان میتین یا سکرین شات کنیم حاضر یک لحظه امروز از چهارم سر کردیم شناسایی قسم چهارم درس نهم است حالا مایدش کنیم اینه مرحمت سکرین شات کرده یک پلوس مونن تا که با دیگریش نشان میدم زیبا جان شما رو همه همسرتون کار میآید چیزهایی با مزه پختته تشکر افرک از زن دیلتجی و زمرک السلام علیکم سوزین خوبین استاد فرزنده خوبن شکری خدا خوبین تنجین و علیکم سلام شما دین اپای دیلیه این سهر و فیلم افیل خطا بود اگر خطا نکنم با روزمونه با خواندن با گوش کردن قرآن شروع کردیم خیلی روزی پربرکت گذشت انشاءالله رسول لطیف و سلام علیکم و رحمت الله امیدوارم که همتون ساز باشین و علیکم السلام تشکر زیاد خوش آمدین برادر رسول لطیپوف
رسول لطیف جواب بدیم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر زیاد که رسول لطیف گفت. خوش آمدین. زلاتای پارین. Hi all my friends as your success. Hello زلاتای پارین. Thank you so much. خب پلوس موندن. حاضر دیگرش نشون میتیم. شناسایی قسمی 5. چورا خوندیم. این از 5 میخونیم. بله 5 میخونیم وزیر یا نه بخشش چقدر شدی؟ چورا خوندیم. 5 میخونیم. درست 5 میخونیم وزیر. خب 5 میخونیم. ایستا خوب کسی اگر سکرین شات کردنی باشه نوبت خوندن چی میدم. تجبال جون علیکم بر سلام خوش آمدین. اوچای لولا علیکم بر سلام خوش آمدین. تشکر برای لایک. که از انتیجه من رفتم. پناه الله ده باشین. افیرا میمونم رفتم گیرد. من نماز خودتان میخونم. بله خوش آمدین. اپای که از انتیجه درخت ما دوباره فراموش نکنین. خب شناسایی قسم 5 میخونیم. بعد از اینکه بگم که ما سلام علیک کردیم و با احوال پرسی کردیم، نام پرسیدیم دیگر باز یک شناسایی دیگه به طرز دیگر مثلا. خب یک نفر به خانه ما مهمان میشود مثلا میگیم welcome یعنی خوش آمده. we found it nice we found it nice شاید که این کلمه یا که این عباره رو شاید که بعضی از شما نشنیده باشید و دیگر عباره ها زیاد تکرار میشن در هر درس ها. این رو زیادتر تکرار میکنیم که در ذهن شما نقش بندد. we found it nice we found it nice we found it nice we found it nice we found it nice. این چی معنی دارد؟ وقتی که یک کس رو میگم که خوش آمده، اون نفر باید چی جواب بده؟ در زبان تاجیکی میگیم خوش باشه. در زبان ترکی مثلا وقتی میگیم که hoş geldiniz جواب میتین میگم که hoş bulduk. همین عباره در زبان انگلیسی we found it nice یعنی خوش باشید. اما اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم یعنی ما خوب یافتیم، ما نغز یافتیم. چرا خوب یافتیم؟ یعنی پیشوازگیری شما را، خوش آمد گفتن شما را به مثل همین. خب are you okay میشود خوبی، خوب هستین، نغز هستین، خوبی. thank you میشود تشکر. and you تو چی؟ یعنی هر نفر وقتی گفت که are you okay thank you and you یعنی تشکر تو چی؟ یا شما چی مثلا
And how about you? میشود هم بگیم که and you، میشود بگیم که and how about you. And how about you. And how about you. And how about you. یعنی تو چی حال داری یا تو چی؟ خب در جواب very good. Very good یعنی خیلی خوب. What is your native language? What is your native language? Language. Language. What is your native language? 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 Native گفته زبانی اصلی رو میگم. داخل زبانی مادری میگم. در زبان روسی فکر میکنم родной язык شاید بگم. родной язык. یعنی زبان مادری چی است؟ My native language is Tajik language. My native language is Tajik language. یا کی تاجیک کفایه است. My native language is Tajik. My native language is Tajik. My native language is English. My native language is Russian. My native language is Uzbek. My native language is Turkish. به مثل همین. یعنی زبان مادری تو چیه؟ زبان مادری من مثلا تاجیکی است، روسی است، انگلیسی است، دیگر. خب در جواب اوکی. اوکی. خوب. بسیار خوب. بسیار خوب. خب این گفتگوی هفتم رو گرفتیم. میرویم به سراغ گفتگوی هشتم. گفتگوی هشتم رو میگیریم. گفتگوی هشتم یک کم درازتر است. به همین خاطر اول کلان میکنیم و برای اسکرین شات کردن میتونن این رو دوستان دو بار اسکرین شات کنن. مثلا اول در اینجا قرار میکنیم acquaintance شناسایی رقم 6. خب are you good یعنی خوب هستین. and you شما چی؟ what are you doing چیکار کرده ایستاده؟ مثلا یک نفر رو در راه میبینید خب یا پشپا خورده است یا سرش خم به چی کاری مشغول است. میگیم are you good یعنی خوب هستی؟ حالت خوبه؟ خب در جواب شاید باید بگه که and you شما چی؟ تو چی؟ و باز میتوانیم تکرار کنیم سوالا که what are you doing چیکار کرده ایستاده؟ خب بعد در جواب میگیم که I am good یعنی من خوب هستم. شام تجه سلام علیکم برداره و علیکم سلام خوش آمدین. ششم چخه ششم نفهمیدم که فیو شناسایی قسم ششم نیست. یعنی پیشکی خوندم این قسم پنجم بود. اینا پنجم و اونی که اول خوندم در همین روز این چهارم است. یعنی دیالوگی 6 است، شناسایی 4 است. اینش باشد دیالوگی 7 است، شناسایی 5 است. اینش باشد دیالوگی 8 است، شناسایی 6 است. درسته؟ اپای فیو نوشتگیتون راستی نفهمیدم. ششم نه معلم گفتین فیو قسم 6 شما 8 گفتید معلم. 8 گفتم من
شناسایی 8 گفتیم معذرت بخشش کم بعض وقت شاید سخانا پیش قفو برویم. خب شناسایی قسم ششم دیم تا کجا آمدیم؟ I am good گفتیم من خوب هستم. I am good من خوب هستم. And what are you doing? And what are you doing? اینجا علامت سوال نموندیم. And what are you doing? مثلا یک نفر میگه که what are you doing? What are you doing? What are you doing? یعنی چیکار کردی؟ Think I'm okay. Nothing I am okay. یعنی هیچ چیز من خوبم. بعد میگیم and what are you doing? و شما چیکار کردین؟ و شما چیکار کردین؟ خب and و اما در تاجیکی تو چیکار کرده ایست داری نوشته میشه. تو چیکار کرده ایست؟ I am good too. I am good too. I'm good too. I'm good too. I'm good too. I am good too. I am good too. I'm good too. یعنی من هم خوب هستم. برای چی اینجا تو آمد؟ برای که در بالا I am good یک بار تکرار شد. گفت که من خوبم. در زیر میگه که I am good too. من هم خوب هستم. خب اولای در آلمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلم عزیز و دادرک کفش ادمین سوزی نقضی سلامتی سوزی اهل اویلتون سوزن و علیکم السلام آلمانی خوش آمدین. تشکر برای لایک ماندنتون و چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ ای مهمونی گشتین اومدین؟ خب تا کجا اومدیم؟ I am good to اومدیم. خب وقتی یک نفر گفت که and what are you doing و تو چیکار کرده ایستادی میگیم I am good too من هم خوب هستم من هم خوبم و سوال میکنیم که do you speak English 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 آیا تو با زبان انگلیسی گپ میزنی تو زبان انگلیسی رو میدونی با زبان انگلیسی حرف میزنی خب یعنی زبان انگلیسی رو میدونی با طرز کوچکی بگیم زبان انگلیسی رو میدونی و تو با زبان انگلیسی گپ میزنی خب در جواب yes خب میشود yes بگیم یا I speak English I speak English I speak English I speak English English من زبان انگلیسی رو میدونم. خب کلمه please 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 مرحمت میشود please please خب پلیز هم مرحمت میشود هم خواهش میکنم مثلا خواهش میکنیم پلیز خواهش میکنم. خب کلمه مرحمت باز یک چیز دیگه میشود که here are you here are you here are you here are you اگر خطا نکنم اون خیلی میشید تا ثبت نشود. الحمدلله سوزیم خدا با شکر در جونت میگیم خدا کنه که همیشه خوب باشین. خب اینجا ترجمه شدن درست آمده است. خب به هر حال I am sorry I am sorry I'm sorry I am sorry I'm sorry یعنی ببخشید I am sorry میشود ببخشید. این بود گفتگوی محاوره هشتم شناسایی قسم ششم. خب میرویم به محاوره نهم شناسایی قسم هفتم یعنی آخران دیالوگ امروز. سیمپل میگن این موضوع ها رو کی مشق میکنیم. سیمپل من برادر عزیز ما هم بسیار میخواستیم که مشق کنیم اهمیت دادستم آواز ما دیر رسیده است ای تلفن تست نیو کیسم یعنی یک گپ هم میگیم چند قپس از شما جواب میاد به خیلی وقت هم میگیره. شما چی پیشنهاد دارین چه خیلی مشقش کنیم یعنی چه خیلی تمرینشون کنیم؟
эфиро чӣ хеле ки вақтиҳо хеле ғам додастан шаи мо дазчида мегӯянд маҳтобшав мешавад. ана эфир агар дарҳол овоз тез биёяд хеле вақт вақт намегирад. аммо вақте як чизро мегӯем қариб 2 дақиқа пас овоз мегарда меояд ёки 2 дақиқа пас шумо ҷавоб метиҳед, ба ин хелиқати хеле вақт мегирад. хоб биён ин шиносоиро мехонем, баъдан ахирда боз суҳбат мекунем. Мешавад? Simple Man шиносоиҳо чандтаанд? 7таанд. Ба ҳамин охирон шай. шиносоии қисми 7. Расул Латифака Мустафо ина ба ин канал ман лайқа мондаам. Ташаккури зиёд. Ташаккур бародар Расул Латифов. Саломат бошед. خب امیرم بخونیم که سیمپلمنت باز صحبت میکنیم. ادمین آخر دز نشین. بعضی وقت نمیشه آخر میگیم دز بشیم نمیشه. خیلی نه چیکار کنیم شما چی توصیه میتین دز نشیم اگر دز دیره بس کنیم. خب قسمی هفتم میخونیم. What are you doing? What are you doing? شما چیکار کرده ایستاده؟ I am not good. I am not good. I am not good. یعنی من خوب نیستم. How old are you? How old are you? How old are you? چند ساله ای؟ I'm 30. I'm 30. I'm 30. من 30 سالم. خب یا اون کسی اگر 33 باشه میگه I'm 30. خب 3. I'm 33. من 30. خب این برقم نمیسمش کوتاه‌تر. من 33 ساله هستم. Who is this? Who is this? Who is this? Who is this? خب در بدايه هستیم نوآموز هستیم نویادگیر هستیم. Who is this میگیم this this. اما وقتی که انگلیسی را خوب یاد میگیریم Who is this? Who is this? Who is this? Who is this میگیم. Who is this? این کیست؟ This is Mustafa. This is Mustafa. خب در جای نام بسیار تکرار نشود می نویسیمش. This is خب رسول. This is رسول. This is رسول. این رسول است. این رسول است. This is رسول. This is رسول. این رسول است. Yes می شود بله ها آره. No می شود نه نه. خب you are welcome. You are welcome خواهش میکنم و همیشه نمی ارزد. خواهش میکنم نمی ارزد. خب در اول جمله باشه در اول گفتن باشه you are welcome میگیم یعنی شما خوش آمدید میشد از روی معنای لغوی. Please لطفاً. Please لطفاً. خب به همین گفتگوی هفتم گفتگوی نهم محاوره نهم شناسایی قسمی هفتم تمام شد. اون کسی اسکرین شات کردنی باشه یک کم تر در نیمی بگیم محاوره میستیم باز کم تر پس اسکرین شات کنیم میگیریم با در قسم دوم شایمونه یعنی از نصف پایان شد. خب با همین درس امروزه برای نوآموزان انگلیسی برای نوآموزان یا که بگیم انگلیسی در 99 روز به پایان رسید. درسی چندمش بود؟ درسی نهم به پایان رسید. خب تشکر از همتون برای اشتراکتون. نیا کنین موقعی ها باز از صفحه برآمدگی در اینجا هستیم. در اکران تلفن حالا همون چی نشون میده برنامه ورد همون درس هم بگیریم.
Simple-мен устод як пешниҳод даҳам доштам. Бифармоед. Simple-мен марҳамат пешниҳодтонро бикунед. Simple-мен шумо пешниҳодтонро бикунед. Ман як пешниҳод дорам. ба эфирои қағам додастен, намедонам ягон роҳи ҳалли дигарашо ёфтан дар кор хел донишомӯзам хаста мешавад, забономӯзам хаста мешавад. ҳеҷ хел дарс намегаҳи овозо чанд дақиқа пас меоянд. Бадахшон ТВ салом. Алайкум ассалом. Хуш омадем Бадахшон ТВ. خب Simple-мен ин мавзӯъҳо мумкин барои баъзеҳо содда бошанд, аммо ин мавзӯъҳо бениҳоят муҳиманд. одамое ки навомӯзанд инҳоро 10 бор машқ кунем ҳам кам аст. ин мавзӯъҳоро ҷиддӣ қабул кунед. Бале, дуруст мегӯем ки Simple-мен мавзӯъҳо шояд дар назар як каме содда битовад. барои чӣ содда метавад? Барое ки зиёд шунидагӣ ҳастем welcome, зиёд шунидагӣ ҳастем what's your name, зиёд шунидагӣ ҳастем please, зиёд шунидагӣ ҳастем how are you. инҳоро зиёд шунидагӣ ҳастем. аммо вақте як англичан меояд, як англис меояд, мехоҳад гапа оғоз кунад, ана ҳамин гуфтугӯе ки 9 гуфтугӯ шуд гирифтем, 9 гуфтугӯ буд, 9 муҳовара буд. яъне 2 то дар бораи салом алейк буд ба фикрам, 2 то дар бораи аҳволпурсӣ буд ва ин 5 то 6 то шид дар бораи шиносоӣ. яъне муҳимтарин чиз дар забони англисӣ оғоз кардани сухан аст, оғоз кардани суҳбат аст. нигоҳ кунем вақте ки якум леснисара мебароем, дигар усиш осон мешавад. яъне агар як лесниса боша, аз та ҳамиха нигоҳ кунем, мегӯем ин қина баромадан ё дигар фикро мекунем. аммо вақте ки якум лесниса, дуюм лесниса, сеюм лесниса мебароем, аллакай вай усиш дига дар назар мо наметавад. ҳамин гапзаниам ҳамин хеле. яъне вақте як хориҷӣ меояд, тасаввур мекунем ки хеле қин аст, метарсем. ҳозир яке хато мекунем, чӣ бугӯ мира, яке итари пурса, баъд чӣ ҷавоб метавем, яке ита шава, яке ута шава. ҳамин хеле вақте ки сад фикр меояд. аммо вақте ки ин 10-20 гуфтугӯро вақте аз ёд мекунӣ, пухта мекунӣ, ки вақте як нафар аз пешт омад ба ҳамин калимаҳо метавонӣ ҷавобаш бидӣ, аллакай гапзанӣ дига ҳуй мешавад. бигем дига ягон мушкила нест дар гапзанӣ. масалан яъне он калимаҳое ки он ибораҳое ки дар бораи шиносоӣ овардем, дар бораи аҳволпурсӣ овардем, дар бораи салом додан овардем, яъне 90% мо ҷамъгир карда овардагием. шояд баъзе калимаҳое бошад ки мо фаромӯш карда бошем, ё ки гуфтем воли сатҳи навомӯзо дар ҷа намераса, шояд наоварда бошем. агар не 90% овардагӣ ҳастем. яъне 90% ки вақте як хориҷӣ бо як нафари хориҷи дигар аз кишвар вомехӯрад, бо ҳамин суханҳо гапҳоро оғоз мекунад. дуруст қайд кардем ки бародар Simple-мен. TJ Club салом дӯстон. алайкум барсалом, хуш омаден. TJ Club. Бадахшон ТВ Расул, ту ай кулғани. Simple-мен бояд ягон роҳ барои машқкунӣ ёбем, гуфтани инро одат кунем, шояд каме барои одамон беҳтар бошад. бале, дуруст. хоб ягон роҳша биёвен, хуб мешавад. хусусан одамои навомӯз кӯшиш кунанд, агар ягон барномаҳое боша ки масалан унҷа ҷамъ шавем, 2 нафар, 3 нафар, 4 нафар, 10 нафар, инҳоро машқ кунем, хуб мешавад. ягон барномаҳое боша ки берақам бошад. масалан хоб масалан мо шумо мегӯем WhatsApp ё имо
шояд баъзеҳо пайваст намешаванд, чунки мегӯянд ки масалан рақами мо дар онҷо мерава ё фикрҳои дигар кунанд. Масалан ба ҳамин хотир ягон роҳҳоша биёем ки ягон барномае бошад ки бидуни рақам, бидуни ҳеҷ чиз масалан онҷа бидрои овоз рӯй кунӣ, овоз қабул кунӣ, масалан ягон барнома бидонед, пешниҳод кунед, дӯстон қабул кунанд, медроем машқ мекунем. хоб як пешниҳоди дигар маҷониби мо буд, бароси эфиро ғам мондудестчанд, худтон медонед қариб як ҳафта шуд. баъзе рӯзо тамоман намешава, баъзе рӯзо мешава, хеле овозҳо дер меоянд, мерасанд. чӣ хуб мешава, ҳамира масалан рози баъзе эфирҳо 1 соат давом мекунад, ҳамира масалан як видео кунем, ҳам 1 дарса як видео кунему дар премьера гузорем, премьерада гузорем, аз тариқи премьера тамошо кунем. яъне ин хеле фикр мекунам хубтар мешавад. Барои чӣ? Бохатире ки комментария кам мехона, яъне он каси дарс додааста комментария кам мехона ва дар он видео мағзи гап меояд, ҷамъ мешавад. дигар масалан гапҳои берунаи дарсӣ дар онҷо намешавад. ва ҳамун премьера мисли эфир аст, мешавад ки аз онҷа савол-ҷавоб кард, навишт, ҷавоб дод. фирдавс моинов устод, пешниҳоди шумо чӣ буд? Нав гуфтам, ҳамин пешниҳоде ки ҳозир буд, эфирро ғам додастанд, ҳамира чӣ хел кунем? Ман мегӯям аз ин пас мисли дигар каналҳо масалан видео тайёр кунем, видеоро дар премьера гузорем, ҳамин соатҳое ки эълон кардагим, соатҳои 7-8 масалан, дар ҳамон соатҳо ва мо ҳам дар бигем премьера ҳастем, саволҳоро ҷавоб медиҳем, ба мисли ҳамин эфир аст, фақат номаш премьера аст. устод, ман як роҳ гуфтам, ватсап буд, розӣ нашидан барои ҳамаи одамое ки дар гурӯҳи худмон ҳастанд. Дар инстаграм группа кушоем, номер нест. Дар инстаграм группа кушода мешава? Ман якум бора мешунам рости. Агар группа кушода бошад, нур ало нур, беҳтарин, хеле олӣ. агар группа кушода бишава, яъне беҳтарин мешавад. Яъне як группа инстаграмда мекушоем, масалан касе ки хоҳад чикор мекунем, изофашон мекунем, ё мо мекушоем, ҳар тарзе ки шумо дӯст доред, хеле ки шумо бихоҳед, изофа мекунем, овозрӯй карда мешавад. Инстаграмда овозрӯй мекунем, ҳамонҷа суҳбат мекунем. зебои усбо маълим чӣ хеле шумо хоҳед? зебои усбо ва албатта ин хеле ки ҳозир аст, ин хеле хубтар аст. мегӯянд ки Мусо диданду Исо шунидан, шунидан кай бувад монанди дидан. ҳамин хеле агар хато накунам, як-ду мисра шеър аст. Мусо шуниданду Исо дидан, шунидан кай бувад монанди дидан. яъне он чизе ки масалан мебинем, талаффуз ҳаст ва ҳар як комментарияда ҷавоб медиҳем, ин хеле беҳтар аст. Аммо мебинем ки чанд дақиқа баъд комментҳои шумо чанд дақиқа, шояд 1 дақиқа зиёд пас меоянд, мерасанд, ё овози мо дер мерасад. Агар тамрин кунем хеле вақт мегирад. яъне ҳар як тамрине ки як кас ҷавоб медиҳад, маҷбурем ки 1 дақиқа бесем, баъд овози вай биёяд, бо мо бихонем, бо ин овоз бураса, бо ӯ ҷавоб диҳам. хеле фирдавс моинов, баъд дигар эфир намекунем. хайр, бо ягон вақте ки бигем ки бо барномаҳо соз шиданд, интернетҳо соз шид, ягон роҳи ҳалша ёфтем, бо дар оянда мекунем, чӯ намекунем? яъне ҳозираша мегӯям, аз он ки масалан як эфир 1 соат давом мекунад, аввалаш қариб 10 дақиқаш мунтазир меистем одам ҷамъ шавад, боз дар байни комментария мехонем, боз дар ахир бо як иқага бо чахчақа қариб 1 соат мешавад. амира агар ҷамъ кунем, кӯтоҳ кунем, бигем ки 15 дақиқаш кунем, масалан мағзи гап биёрем, мағзи дарса, ва фикр хеле хубтар мешавад. зебои усбо ягон вақт соз мешавад иншоалло. бале, то соз шиданша мақсада, ягон вақт соз шид, боз шояд боз давом кунем. симплмен мара маълумоти хуб надорем, ҷустуҷӯ мекунем. фаҳмо, ман рости намедонам чӣ дора надора.
группа дора надора иша намедонам, дошта боша беҳтарин мешавад. Эдабият Муҳаммад диданду Мусо ин хеле бахшиш хато хондем ала Муҳаммад диданду Мусо шунидан шунидан кай буд монанди дидан. Бале дуруст, беҳтарин. Шунидан кай буд монанди, бале иншоалло соз мешавад, иншоалло. шунидан кай буд монанди дидан. Бале ташаккур эдабият, ташаккур ки ислоҳмон кардем, хеле хушҳол ҳастем. бале апай феюна медонам шояд сабаб дар канал боша, барое ки эфири ютубунам кушода нашидааст. барои ҳамин ютубунам яъне эфириш то ҳоле кушода нашидааст. уҷа вақте ки эфира гирон мекунӣ ютуба хича мега ба англиси error менависа, яъне ошибка, хатоа. шояд мақсади ютубия ки подписчикҳо 1050 ё 1100 устшава баъд ҳуиш мекунанд. намедонам сабабш дар чӣ бошад. хоб мавзуна азиз ва ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. созе ҳамаи дӯстони азиз ва алайкум ассалом. мавзуна азиз ва хуш омадем. ташаккур барои омадантон. фикр мекунам яке аз нафароне ҳастем ки дар як барномаи саволуҷавоби мо, дар барномаи 40 савол саҳми худтона гузошта будем. ташаккур мекунем аз шумо. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошем. симплмен болора бихонем. болора куҷора? симплмен агар шумо видео кунед мумкин 50% тамошо кунанд. ҳамира дар назар доштем ки симплмен 50% хеле бале дуруст, эфир шояд зиёдтар тамошо кунанд. эдабият эйвалла ҳоҷам, ташаккурлар. куҷо дор омадастен? ай барномаи OBS این برنامه های نه اینجا بو نشونش نمیتونم باز یک لحظه. این برنامه های نه که اینجا نگاه کنیم. وقتی که اینجا нигоҳ кунем доим ҳамин ошибка менависа. баъд бойни хеле менависа текущее разрешение использовать не рекомендуется. баъзе вақт менависа слабый намечи. хоб хулоса чанд чиз менависам инҷода. инҷо нигоҳ кунед. агар ин масалан намедонам ин нуқтаро дидесин надидесин, агар ин нуқта сабз боша эфир дарҳол рафта расидеста. нигоҳ кунед озим меҷихимш сабз мешавад. сирх шид. ина нигоҳ кунед сирх шид. як каме овоз тез мерава мераса, аммо баъд аз чанд сония боз ба мисли пештара мешавад. боз ба мисли пештара шид. яъне чӣ хел гуна задешка дорад. масалан вақте эфира гирон мекунӣ задешкаш агар 5 сония боша ё 10 сония боша, оста зиёд шидан мегирад. 20 сония мешавад, 30 сония мешавад, 50 сония мешавад, 1 минут мешавад. ҳамин хел задешкаш зиёд шидан мегирад. хоб мавзуна азиз ва ба шумо низ ташаккур аз чунин барномаи ташкилдодагитон. саломат бошед. саломати сарбаланд бошед. барномаамон тамом шуд. 10 қисм буд, тамом шуд. симплмен бале навиштен. бале ба фикрам ки чиро навишта буден. дар саволи ман гуфта будем ки агар шумо видео кунед мумкин 50% тамошо кунанд. ҳамаро дар назар доред. шумо бале навиштен. бале гафтонам дуруст. эдабият фаҳмо симплмен ягон программаи дигар истифода барем намешавад. рости чанд барномаро истифода бурдем. мо бизен истифода бурдем. камера айф буд, вайф буд, намечи буд, вайша истифода бурдем. Streamlabs истифода бурдем, OBS-ро истифода бурдем. чандин барномаро истифода бурдем. то ҳол ҳамин чиз ҳаст. хоб ёи пенза мигрант омадан апай пенза. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дорогие друзья, уважаемые подписчики. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. апай пенза хуш омадед. ташаккур барои омадантон.
ادبیات استاد جان شما ویدیو کرده پرتوید ما در مورد تماشا میکنیم با فکرم که همین خیلی خوبتر همین ویدیو کنیم با فکرم بهتر میشه اینو با چسبید با ما نیست پیشتر باشید خب я и пензелегран 19 лайкот меня. Лайк от меня. Спасибо, я и пенза. Мне можно ключа для ссылки. متاسفانه پنزه کلوش دادن میشود در سرخون زیبا سلکه اپای کی را پارتوین یا ای پنزه را در سرخون زیبا سلکه اپای پنزه را پارتوین فیو و علیکم سلام فیو پنزه رسولت و قبرستان گذر کردم کم و بیش بدیدم قبر دولتمند و درویش نه درویش ز دنیا بی کفن ماند نه دولتمند را از یک کفن بیش تشکر رسول لطیفوف فهم معلم اینا استاد ساز شده است بله اینجا را وقت زیر میکنیم ساز میشود اگر اکران دسته باشه اینجا را اینجا زیر میکنیم یک کمتر ساز میشود باز همون زدشکی که گفتیم همون زیاد چیدن رفتن میگیرن یه پنزه فیو پریوت کلاس و موضوع زیاد پنزه خب در سرخون زیبا سلکه موندن سلکه کی باشه سلکه اپای پنزه میتونین دوستانی که در کانال اپای پنزه نیستین در این آبونه شوین شوخی کردم همینجا من سلکه کانال اپای جان پنزه را موندن شوین بله рост расул беҳтарин сухан устоз вас срочно надо оштрафовать зачем гуфти ҳамон одамои русиро нав ёд мегиранд зачем почему اینا که اپای فیو فنسوچی نه با هم خیلی نویس نیو کنیم ошибка نویس با چسبید ошибка видео поток поступает слишком медленно اینم خیلی مینویسه اینا با هوشید اینم خیلی اپای پنزه میگن که ключ нам не даёте خیلی همنامتون کلوش داره مونده است سلکتونه باید بردگه مونده که دسترخون زیبا سلکه اپای پنزه را موندن بگیرین بعدا کل کردن بگیرین за что штрафуете учителя пенза размерш мумкин калоне рости чанд чиза интихоб кардам чанд тариқаша интихоб кардам кадом тариқаша интихоб менем ҳамон хел мебироям инаи инҷа агар дидаста бошен настройка трансляция инаиш агар масалан наименьшая задержка я ҳама задержка камшака اگر در مبایگی مونیم مال زدشکه ای با کمتر باز زیادتر میشه زدشکش استاندارد نه زدشکه با یه هم زیادتر میشه نمونه هم همیشه سنجیدیم متاسفانه خب پنزه ایشمو ترسیدم از نه افیر بس کردن دیگه صد جواب گرفته اصلاح تجه سلام علیکم آمده و علیکم سلام اصلاح تجه خوش آمدین
зебоҷон апаш ключ не дают мне. Зебо Юсупова, учитель не виноват. Дастархон зебо майлаш поҷон зебо гирем ключ. Дигар гап надорам чӣ хеле маъқуле. Simple яъне чӣ хеле дигар гап надорам. Мақсад шумо фикр мекунед ки мо худмонро нафора, баръакс моро мефора эфир кунед. Чӣ нафора? Масалан 1 соат қатъи дӯстон чақчақ мекунӣ, суҳбат мекунӣ. خب ساعتها پرم شده باشه مثلا گپ انشالله که ضرر نداره ساعت جمع میشه و یعنی مردم میان لایک میاد خیلی فایده‌اش زیاده برای ما هم نه که نگاه کنین اکران نگاه کنین دویم چسبیده است افیر دیدسته یعنی هر دم خیاله برای ما را بگن اگر ما در خدمتیم یعنی اگر بگیم ما افیر کردن سرش نکردیم اما ویدیو کردن پرتفته رفتن میگشتیم. شما هم اینستاگرام بینید یگان گروپ کرده بشوه مثلا گروپ شویم در اینستاگرام همونجا تمرین کنیم مثلا هر صورتی درس هم میگیریم میپرتیم همونجا میگیم هر کس آواز رو کنه از روی همین من در یک گروپ واتساپی هستم در اون گروپ واتساپی همین خیلی میکنن یک معلمه هست استاذه یک معلمه هست مثلا متن میپرتویه یک متن چند جملگی را میپرتویه میگه هر کس آواز ضبط کنه روی کنه و هر کس آواز ضبط میکنه روی میکنه بعد در اخیر که بیکار شد مثلا یک روز بعد بیکار میشه دو روز بعد بیکار میشه میدره همه آواز را گوش میکنه همه را جواب میده میگه مثلا شما درست تلفظ کردین یا شما نادرست تلفظ کردین یا که شما نادرست گفتین اینجا را با وظیفه خانگی هم میگه مثلا ای پیش خودتون یگان کلمه بیارین یگان جمله بیارین مثلا جمله اگر هم خیلی گروپ کده بشه در اینستاگرام بهترین میشه درباره چی نظر دارین چی نام داره تلگرام رقم طلب میکنه حتی گروپ تشکیل میکنه از وای زود امیدوارم چون که رحمان و رحیم هستن. بله Зебо Юсупова, спасибо за урок, до свидания. До свидания, Зебо Юсупова, спасибо за участие, спокойной ночи, до скорой встречи. Simple man гапи шумо то'г'ри ба саволу ҷавоб ягон чиз зиёдтар ёд мегирӣ. Бале Зебо Юсупова, хуш омадед. Хобакои раҳмонӣ расул латиф апаҷон пенза раббулоламин аз шумо розӣ бошад. Ман воқеаро фаҳмидам ва хеле узиқ шудам. шумо созем, фарзандои шумо хубанд, ҳамавақт соз бошед. Как гап занам яке баҳо мегирам охи. Не бо эфирмон часпиде. شاید همین عیب اینترنت باشه یا عیب کانال باشه. اپای پنز عیب کانال که عیب اینترنت هست. حتی افیر یوتیوب هم کشوده شده نیست. یعنی افیر یوتیوب هم میگه که اشیبکا وقتی میدروی دیر هوی میکنن افیر یوتیوب قریب شاید یه ماه شد با فکرم که 1000 گذشته نه یا یه ماه نشده باشه 3 هفته زیاد شد. یک پیش زمینه دارم امین از نه تقدیر الهی صبر داره میسوزیم. اپای پنزا من هم در این باره بگم که شنیدم و دیگر نخواستم در کامنتر نویسم. گفتم یکی یگان وقت اگر افیر در آمدن انشالله که تعزیه بیان میکنیم
ҳамдардии моро қабул кунед. Худованд сабри ҷамил ва сабри зебову гуворо барои шумо насиб гардонад. мо ҳама аз худо ҳастем ва ба сӯи худо боз мегардем. худованд сабртон бутия ва гузаштагони шуморо раҳмату мағфират бикуна, қабршона пурнур бигардона. фею муаллим раҳмат ба шумо. духтари ман 4-1 аз забони англисиву немисӣ 5 хурсанд шудану падарашам хурсанд карданд. беҳтарин, хеле хушҳол шудам. беҳтарин, сарбаланд бошанд. худо ҳамеша комёб бошанд, ҳамеша муваффақ бошанд дар дарсҳошон. расул латиф ака мустафо, ман эфири савол ҷавоб кунам дастгирӣ мекунед? ҳатман, чаро не? чанд бор ё ду бор се бор даромадагӣ ҳастем. дина савол ҷавоб доштиян, агар хато накунам. баъди эфирмон дуромадам, нав гем салом алейк кардем, чӣ кардем ки як нафар занг зад, дигар ҳамон қати машғули суҳбат будем. боз вай тамом кард, боз дуромадем, як бор дигар гуфтем ки як нафар занг зад ва баъд аз ӯ боз ба фикр вақти намедонам хӯрдан шид ё таомхӯрӣ мон буд ё чӣ кори дигар буромада будам онҷо да дирӯз. ба ҳамон хотир дигар пурра натонистем ки дар эфиртон ба шакли пурра иштирок кунем. ва ин гапа дар чанд эфир гуфтагием ки саволҷавоба дӯст медорем, нағз мебинем ва ҳар касе ки саволҷавоб мекунад ҳатман мо бояд ки иштирок кунем. апайпенза эфири ютуб баъди 2 ҳафта кушодан мада хатроӣ кунед. ӯ хата чӣ хелроӣ мекунӣ ака? ай ман 2 ҳафта зиёд шуд, қариб 1 моҳ мешавад эфир баста. як табрикнома омад ки масалан шуморо табрик мекунем, ҳазор шудем, дигара мехе, аммо эфир кушода нашуд. апаҷон чӣ илоҷ? ин роҳи ҳамаамонаи худованд раҳматаш кунад, ҷоша ҷаннатулфирдавс намояд. Омин. расул латифов апаҷон пенза сабри ҷамилтон аллоҳ диҳад. Омин. фею апашон гузаштан зебуд. бале. Омин, қабул устод. пенза меган расул латиф инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Фарҳод теҷа салом 22 лайк. Ва алайкум салом Фарҳод теҷа, хуш омадед. имрӯз фарзанди манам синфи 8 хориҷӣ 4-5 франзузӣ 5-5. мо ҳам шод шудем. беҳтарин, хеле хуб. насиб баъд аз забонҳое ки ҳозир рафтеста, ният дорам забони олмониро ёд бигирам ва аз соли оянда иншоалло забони олмониам дарс метем ва баъд аз ӯ забони франсузиро дар назар дорам, дар нақша дорам, ӯрам ёд гирифтанем иншоалло. ҳамин хел баъдан меравем ба сӯи забони хитоӣ ва баъдан ба осиёи миёна қазоқӣ ва қирғизӣ ва ӯзбекӣ ва дигарам рафтан мегирем. расул латифов ташаккур ака. саломат бошед. чӣ дорем ака? Фарҳод шукри худо хубем тенҷем. шумо нағзен созен. хуш омадем Фарҳодҷон. майлиш дӯстон дар амони аллоҳ бошед. худо аз шумо розӣ бошад. дӯстон саломат бошед. худо нигаҳдор. апай пенза шояд охирон эфири мо боша. хайр бо дар ягон эфир иншоалло ки вохӯрдем боз аҳволпурсӣ мекунем ва дигар дӯстон низ агар эфир нашуд пагоҳ ё рӯзҳои дигар, шояд ки охирон эфирмо боша. аз ин пас видео мекунем, дар премьера мемонем. Премьера ба мисли ҳамин эфир аст, яъне шумо менависед, мо ҷавоб медиҳем, ҳар душ як аст. фею ҳама каса мо соз Фарҳод аз шумо пурсем. сози хуби додалар 4-1-ро чӣ хел споридӣ? фею мега мошоалло беҳтарин омадем. саломат бошед. расул латиф ака мустафо, шумо ранги андроиден, тез ҳама чиро ёд бигиред. як
تعریف بعد نکنیم با همین کرسی نفتیم. نه مقصد گفتیم در نظر داریم انشالله که یاد بگیریم، یعنی در نقشمون یک 15 زبان انشالله تا 2025 انشالله. خداوند موفق مکنه اگر با فضل خدا و با دعای شما. خب دیگر وقتتون رو نمیگیرم دوستان گرامی، در همینجا هم درس امروزه به پایان رسید و هم افیر امروزه و شاید آخرین افیر باشه به پایان رسید. از این پس کوشش میکنیم در پریمیر ویدیو کلا گذاریم و باز تکرار میکنیم پریمیر هم به مثل همین بگیم که افیر است، همین خیلی چخیل شما نوشتین همین خیلی می نویسین و همین خیلی باز ما می نویسیم جواب میتیم، اگر جو نافهمه باشه اگر طرز خواندنش باشه عموما چیزی که باشه چیکار میکنیم جواب میتیم. و اگر درباره کدام کلمه درباره کدام چیزی که سوال داشته باشیم میتونین در سابشست و نویسین سوالاتونه، کوشش میکنیم چی در سابشست و جواب دیم چی در خاص ویدیو کرده جواب دیم. فیو کیتایسکی نیستن оригинален معلومه چه کیتایسکی نیستن چی کیتایسکی نیست کیتایسکی نیستن оригинален معلومه همه کسی موساد فرجان کپی پیشکی نتون ماشاءالله. خب نفهمیدم راستی کیتایسکی نیستن оригинален معلومه درباره چی بود نفهمیدم راستی. یه پیفی بخشش رسول لطیپوف میگن انشالله. بله انشالله. فردوس مومنوف پریمیر ساعت چند میمونه؟ همین ساعت هایی که هستن همین ساعت ها، مثلا زبان انگلیسی برای نویادگیران ساعت 7 با از او کتاب نیو گرامر تایم ساعت 8 همین چخیلی که افیر میکنیم همین خیلی رفتن میگیرن همین رنگ افیر هم ده یکون فرقیتی ندارن. رسول لطیف من 10 minut پس سوال جواب میکنم انشالله. ما هموزیمی شاید 5 دقیقه نکشده 5 دقیقه افیر ما انجام میتونم. فیو برای یادگیری میگم معلم کیتایسکی نیستن оригинален معلم خیلی برای یادگیری یعنی برای خودمون ها یاد گرفتن. اگه خیلی یادگیریمون مثلا با او درجه نیست که بگیم که ما همه دا خوب بگیم زبان میآموزیم تیار میکنیم بعد به زبان دیگه میگذاریم، مثلا هم قیمی میآموزیم که یا جا بریم گپ زده بتونیم یا که یک کس درس داده بتونیم، همین قدر میآموزیم همین قدر یاد گرفتیم با دیگه زبان دا میگذاریم. نمیدونم این کارم درست های نادرست های خطا های میگیم که توغری های ناتوغری های همین خیلی طبیعت ما خیلی یعنی یا زبان دوم شگرفتم همین خیلی ما آموزمش که یکم کسی پیشم برامد با همین زبان گپ زده بتونم خطیش و یکم کس گفت که بیا مرا درس بده به همین زبان همه آدم درس داده بتونم. یعنی چه خیلی واضح مثلا زبان روسی زبان انگلیسی زبان ترکی را مثلا درس میتیم، البته برای نویادگیران که باشه مثلا به همین درجه آموختمش باز دیگر زبان نمیگذارم باز دیگر آموختم باز دیگر در زبان نمیخوام. فردوس مومنوف سلام به زبان کیتایسکی هوا میشود. هوا میشود که یک کلمه دیگه هم داشتن که نیاهو میگفتن چون نیاهو. خب هر چیزی که شود. خب تشکر فردوس مومنوف. فیو خب رسول نوشتن. خب کسانی که بیکارن البته وقت داشته باشن میتونن به افیری رسول لطیف بیان و ما هم انشالله یکون کس اگر زنگ نزنه انشالله که میریم. بعض وقت میشه که یعنی چندین از برادر و دوستان میدونن که ما افیر داریم هر بگه در وقت افیر زنگ نمیزنن وقت افیر تمام میشه بعض زنگوز سر میشه من یعنی میگن در وقت افیر نخواستیم غمتون تیم بعد افیر باز زنگ میزنن. فردوس مومنوف سلام. خب فردوس مومنوف بهترین استاد سلامت باشین. فیو معلم اینقدر مهنت میکنه یگان جدا اگزم سپورین دیپلم گیرین خوبه انشالله نیت داریم که انشالله خود در روسیه خود وطن بگردیم بریم تا وقت همین زبان رو اخت کنیم یا در همه جای یگان جدا خدمت میسر بگردونه یگان فاکولتت زبان ها ده
میگیم یک امتحانچک بسپاریم داخل شیم. اگه امسال نبود شاید یکون سال 2021 22 انشالله که نیت داریم تا وقت مستحکم کنیم یک 10 زبان انشالله. رسوی میکراسیم. سلام علیکم بر سلام، خوش آمدین رسوی میکراسیم و افری ما هم در اینجا به انجام رسیده. اولا تشکر برای آمدنتون و دوم اینکه انشالله که اینجا با اجازه دوستان خوش آمده خیر خوش میکنیم. 23 لایک، تشکر برای لایکتون. رسوی میکراسیم فیل سپورت انشالله صاحب دیپلم میشود انشالله. ولی دیپلم مهمه در حیات، دیپلم مهمه. اونجا میره میگن دیپلم داری، زبان هم داری میگن دیپلم داری. دیگه اگر با دیپلم داشته باشی با زبان نداری با بزیر، یعنی هر دش به ایش جورا ایده. باید که ایش دانستی باید ایش هم دانی، ایش دانستی باید ایش داشته باشی. خب دوستان گرامی در همین جا خداحافظی میکنیم و برای همتون گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید سربلند باشین تا درس های آینده. خدا نگهداری ما و شما بود. خداحافظ، شب خوش. فیروس معلم دیپلم داشته باشی؟ نه بله. رسوی میکراسیم گراجدانس داری با میگن انشالله میشه هم گراجدانس هم اوش هم ایش دوسته میشه. خیر رحمت، شبهای رحمانی، سلامت باشین. خب دوستان افرقت میکنیم. Фирдавс Муинов, спокойной ночи. Спокойной ночи, Фирдавс Муинов. До свидания.